bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu womyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ngomfeze kuntuthuko wakhumalo bathi ilasibona amagumethe ngizophinde ngicela futhi mangabe usemusha la ekhaya wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu enazi ukuthi makulesikhathi suka sinithatha sinibeka kwendabeni ekuyizona esithi ihamba phambili udaba engifuna silibheke namhlanje udaba oluthinta iMpucuzeko Maskandi Festival ka 2022 bafethu siyazi ukuthi ayibona umcimbi omkhulukazi lona esinawo laphana singamabhinqa singomaskandi kodwa nje sokuningi impela ukukhuluma kube khona okuthusa abantu abaningi laphana ngendlela abaculi abaphathwa ngayo laphana kuzokhumbuleka ukuthi baningi abaculi abafana noNyonemhlophe laphana kanjalo nensizwa uDlubhek esike zaphumela obala mayelana nokuphatha kwazo laphana kwiMpucuzeko. uNyonemhlophe ufike waya laphana ku Facebook waselibika udaba lakhe laphana ukuthi yena akubanga ngendlela ekade bavumelane ngayo laphana nabahleli bomcimbi. Ufike wabhala laphana eFacebook wathi udlulisa okukhulu ukuphoxeka emcimbini abawuthembise kakhulu esibaqoqa abantu ukuthi beze bazobuka laphana bese basuka abantu badele konke laphana kuyabo umcimbi sokuba nenkinga abasadlalanga. How come utshele artist ukuthi lizongena ngo1 kodwa lihlaliswe kuze kushaya u6 lifakwe imvunulo lokupanda wasesho laphana ukuthi ubhlungu engamanye amacika asemadala laphana ehlelwe lesi senzo laphana afana ngezingane zoma uThuzani la uDSD kanye futhi nabanye abaningi. uDlubhek ke naye ubhalile umbhalo ofana nalona ubhala ukuthi bafethu ngicela ukuxolisa kakhulu kubantu ekade bephume bazobuka ukuthi azodlala live laphana bazodlala kwiMpucuzeko wasethi akasakhonanga ukuthi adlale live laphana ngekhathi naye futhi ukhala ngenkinga yokuthi isikhathi esibashayile bafethu indaba enjalo ethinta lapha iMpucuzeko Maskandi Festival ethinta lapha ukuthi abahleli bomcimbi umcimbi impela lona omkhulu kakhulu siyazi ukuthi abaculi bamaskandi baliningi ngohlobo olumangalisayo kodwa futhi kuyadingeka ukuthi labo mhlambe abasuka bayingxenye lomcimbi banikwe isikhathi sokuthi bashelane inkundla lapha siyazi ukuthi baningi abaculi khona abaculi bake bathola lapha i-hour lonke lokuperforma kuba kanjani bafethu ukuthi mhlambe umculi athola i-hour ekubeni kuba nabantu futhi okumele badlale kubonakala ukuthi isikhathi asekho ngicela ukuthi inselelo lena ekumele ibhekiswe kubahleli bemcimbi ukuthi uMpucuzeko umcimbi omkhulu kunakho konke siyazi ukuthi futhi alikho isoko linganasici kodwa nje ungona umcimbi omkhulukazi esinawo endimeni kaMaskandi okumele ukuthi mangabe kwenziwe izinto zibhekisiswe baningi nje ekade bakhala lapha insizwa uKhuzani umfokampose nako basitholile isikhathi sokudlala kodwa ukhala ukuthi abalandeli bakhe ukukhona izinto kade banqatshelwa ukuthi bangene nazo ezifana namavuvuzela namabhanda agcine sephela ungavotwanga lapha nisona sizathu esigcine sidala ukuthi angaphumeleli umfoka Khuzani mhlawumbe na engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba esikhuluma ngalahlala lapha no comment section sidingide le ndaba ngaza ukuthi izona indaba ezihamba phambili namhlanje kuzisenkezo nahlanga no comment section sidingide le ndaba ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nimele sokulumnandi ngithanda kakhulu.